Shalome shalome, tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia tena neema kuwa ndani ya TV hii ya Ndiho Gospel. Tunashukuru pia uongozi ambao wangali wanatupatia na nafasi hii ya kulitangaza jina la Mungu ili liweze kuenea maeneo pote. Kwa hiyo bila kukawia, acha tujielekeze ndani ya maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Tunalibariki tena jina lako. Tunasema tena asante kwa kutupatia na nafasi hii ya kuweza kuizungumza tena neno lako. Neno hili tunaliombea, acha liwe na uwezo na nguvu, na kila wote ule ambaye atapewa neema kuweza kulisikia lipate kumsaidia, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shalome. Kwa hiyo tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tuna fundisho nzuri ambayo itakusaidia, ambayo ilinisaidia hata na mimi, na bila kukawia tutaingia ndani ya kitabu cha Luka mtakatifu, sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 12. Neno la Mungu linasema hivi: akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini. Mstari wa 10 nasema, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde. 11, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. 12 na ambaye namalizia eko, Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka kufunza juu ya neno ambayo inasema usijitupe. Usijitupe. Unaona, pana mambo mengi sana ambayo niko nataka uweze kunifuata vizuri, iwaweze kutusaidia sote, mimi na wewe. Neno usijitupe, leo naweza sema kwamba pana mambo mengi ambayo sisi wanadamu tunayoyaishi ndani, ambayo yanatufanya mimi na wewe tuweze kufika kiwango cha kuona kwamba tunaweza kajipasulia njia ama kajikatia njia, kutokana na nyakati ambazo kunazipitia ndani, kutokana na shida huko unakutanana nazo, na muda mwingine wewe ambao unaitwa umeokoka inakufanya kutokushimama vizuri na kutaka kusikia kile ambacho shetani anachotaka kukuhubiri katika siku kama vile na hizi. Unapotazama siku kama hizi, ni siku ambayo ni mbaya, ambaye ulimwengu imechafuka, ulimwengu imeharibika, na ni dalili za zile siku za mwisho ambayo Yesu amesema siku ya dunia ama siku ya mwisho wa dunia kuisha ama kuenea. Kwa maana dalili zile tuko tunaziona, na ukiangalia vizuri, baadhi ya watu wengi ambayo wanaitwa kwamba wameokoka, baadhi ya wengi kutokana na shida wako wanakutanana nazo, kutokana na mazingira wamo ndani, yanawafanya baadhi ya wengine kujitafutia njia. Wanafanya baadhi ya wengine kusikia mahubiri ya shetani na kutaka kujipeleka kwenye Mungu apendi. Biblia inazungumza ndani ya hii kitabu cha Luka mtakatifu, inazungumza juu ya habari ya Yesu alipomaliza kubatizwa. Biblia inakuambia kwamba Roho Mtakatifu amemchukua na kumpeleka jangwani ili apate kujaribiwa na Ibilisi. Na nikaelewa kwamba, wandugu zangu,
yule wote ambaye anataka kukomaa katika vitu vya kimungu, yule wote ambaye anataka kufika maeneo pa juu katika vitu vya kimungu, ni lazima akubali kupitishwa jangwani. Kwa maana jangwani ni maeneo ambayo Mungu anatengeneza watoto wake, ama anatengeneza watumishi wake, ama anatengeneza Wakristo ili wafike kiwango cha kukomaa. Kwa maana jangwa inamfanya mtu kutoka kwenye utoto na inamuweka mtu katika kumfanya kuwa mtu mkubwa. Ndiyo maana Paulo anasema vizuri katika kitabu cha Wakorinto, anasema ningali mtoto nimesema kitoto, nimewaza kitoto na nimetenda kitoto, lakini nilipokomaa sikutamani tena kurudi katika mambo ya kitoto. Kwa wengine msemo, wakati unapokaa ndani ya jangwa inakutengeneza na kukutoa ndani utoto na kukupandisha maeneo ya kukufanya kuwa mtu ambaye anayestahili. Sasa Biblia inatuambia kwamba Yesu alipoingizwa ndani ya jangwa ili kujaribiwa na Ibilisi, amefanya karibuni siku 40 bila kula bila kunywa. Na pale Biblia inatuambia kwamba siku ya mwisho ambaye ni 40 ya kumaliza maombi hayo ama mafungo hayo, Biblia inatuambia kwamba Ibilisi ndiyo amemtokea. Na alipomtokea, mtaelewa kwamba cha kwanza, sababu ni mtu ambaye alikuwa anafanana iko na njaa nyingi sana, amemwambia kama inawezekana Yesu akamate jiwe aigeuze kuwa mkate. Hiyo ilikuwa ni jaribu ya kwanza. Unaona, mtu mwenye iko ndani ya jangwa, mtu mwenye amekaa ndani ya jangwa, wakati wote ambaye shetani anakuja kumjaribu, akujachi wakati mtu ameianza jangwa, lakini anakuja wakati mtu amesha kawia ndani ya jangwa. Kwa maana unapoingia ndani ya jangwa bado ungali na matumaini ya kujua kwamba Mungu atakusaidia, lakini unapokuwa mwisho wa jangwa ama katikati ya jangwa, hapo ndipo utaona jinsi shetani anavyokuja kukujaribu na kukuonyesha vitu visivyowezekana, anakuonyesha kwamba inaweza akawezekana. Na utaelewa kitu kimoja, Yesu alipomshinda katika mtego wa kwanza, mtego wa pili amemuonesha dunia yote mzima, na akamwambia ukishuka chini unanishujudia, vyote nitavikupatia kwa maana nimevipewa. Yesu akaelewa kwamba na hii pia ni mtego, akaelewa jinsi ya kutegua. Na kutegulia pasi pengine autegulia ndani ya neno la Mungu. Wakati anamwambia kushuka chini na kushujudu, akamjibia akamwambia imeandikwa ya kuwa kwamba inapasa mwanadamu kumshujudia Mungu peke yake. Leo mtu anaweza kuwa iko ndani ya jangwa kutokana na shida anazokuwa nazo, matatizo yanayomzunguka, anafika kiwango cha kushujudia vitu ambavyo si vya thamani, ambavyo si vya maana. Nimependa watu ambao wamenifurahisha sana katika kitabu cha Biblia, ambao si wengine ni Meshaki, Shadraka na Abednego. Wakati mfalme Nebukadneza amesimamisha sanamu na kusema kwamba wao ambao watashuka na kushujudu wenyewe wataweza kufanya hivyo, hao wanastahili kutupwa ndani ya moto. Lakini wao wakasema hatutashuka, kwa maana Mungu peke yake ndio anastahili kushujudiwa. Mungu peke yake ndio anastahili kupigiwa magoti. Na Biblia inatuambia kwamba Yesu, kilichonifurahisha, shetani alipoona kwamba mtego wa pili ameuweza, akampeleka katika mtego wa tatu. Mtego wa tatu akampeleka katika Yerusalemu na akampandisha juu kwenye mnara na akamwambia hivi, jitupe chini. Akamwambia kwa maana imeandikwa, ataagiza wa malaika ili wapate kukuchunga. Hapa ndipo kwenye pako fundisho kubwa, nataka unielewe vizuri. Wakati wote shetani anapotaka kumuangusha mtu, si shetani anapomwangusha, lakini shetani anampelekaka maeneo ya kushimama eko ili mtu huyu apate peke yake kujitupa. Kwa maana alimwambia jitupe, na mimi siku ya leo nasema usijitupe. Kwa maana hata kama yale ambayo unaonesha macho ni mazuri, usijitupe.
hata kama yale ambayo unaona kwamba yako mazuri mbele ya macho yako, elewa kwamba ni shetani iko na kudanganya. Utakapojitupa utakufa. Bila kukawia, utaangalia katika kitabu cha Rusi ama Rutu sura ya kwanza. Unaposhuka inazungumza juu ya habari ya mtu ambaye anaitwa Elimeleki, na alikuwa na mke wake ambaye anaitwa Naomi. Alikuwa na watoto wawili, mmoja alikuwa anaitwa Kilioni, mwingine alikuwa anaitwa Mahaloni, na walikuwa wanaishi Bethlehemu. Na tunaposoma Bethlehemu, tafsiri ya Bethlehemu ni tafsiri ya mji wa mikate, na kwa ingine tafsiri ya Bethlehemu ni mji wa makimbilio. Lakini angalia kinachoshangaza, Biblia inatuambia kwamba ujapokuwa Bethlehemu ni mji wa mikate na ni mji wa makimbilio, Biblia inatuambia kwamba pakakuwa njaa, na hiyo njaa ilikuwa nyingi kiasi cha watu wa Mungu, baadhi ya wamoja, sababu shetani wakati wote akitaka mtu kumtoa kwa Mungu anamutoaka kitu ambacho kinaitwa uvumilivu, kitu ambacho kimefanya hawa watu wanakosa uvumilivu. Kukosa uvumilivu, shetani ilikuwa sa vile anataka kuwasukumia, wakajikuta wanaenda katika nchi ya Moabu. Na unaposoma nchi ya Moabu unaona kwamba kwenye Moabu inatokea nafasi ya laana, kwa maana inatokea katika Lutu na mtoto wake. Sasa angalia hii familia inajikuta ndani ya nchi ya Moabu, na utaelewa kwamba wanatoka nchi ya ahadi. Ujapokuwa ni njaa ndio inawakimbiza, wanajikuta katika nchi ya Moabu. Ijapokuwa wanakutana chakula, lakini ni nchi ya laana. Unaposoma neno la Mungu vizuri utaelewa. Biblia inasema kwamba walipokaa pale, baada tu ya siku kidogo, Elimeleki akafariki. Biblia inasema kwamba watoto wake wawili wakaoa wanamke wa Moabu. Walipooa watoto wa Moabu, Biblia inazungumza vizuri. Walipokaa Moabu wakamaliza karibuni kitu cha miaka 10, nao wanamke hawakuzata mtoto. Nikala fasi moja najiuliza kwa nini hawakupata mtoto. Kitu kilichofanya wakupata mtoto ni sababu wao walikuwa katika nchi ya laana. Nchi ya laana itawapatia chakula, kwa wengine msemo itakupatia kile kenye unahitaji, lakini vitu vya maana, vitu vya samani itakunyang'anya. Ishamaliza kumuua Elimeleki, Biblia inatuambia kwamba baada ya miaka 10 wako ndani ya ndoa. Kilioni na Mahaloni nao pia wakafariki. Walipofariki, Biblia inasema hivi, hapo Naomi akasikia habari ya kuwa kwamba Mungu ameikumbuka Yerusalemu, alikumbuka Bethlehemu. Alipojua kwamba Mungu amekumbuka, shida inatokea ni hii sasa. Kusikia kile ambacho shetani anakusukuma ndani kinakupotezeaka vitu vingi vya muhimu, vya gharama, na vinakufanya peke yako unapoteza mambo makubwa. Kila siku shetani akitaka kumwangusha mtu amsukumaki, hapana, hata siku moja. Lakini shetani anakuwekaka sehemu yenyewe peki utaanguka. Utaelewa hata ndani ya bustani ya Edeni, wakati shetani anapitia katika nyoka, anakuja kuongea pamoja na Hawa. Utaelewa kitu kimoja, alimwambia kwa nini unakatala kula kwa mti? Neno kubwa lenye Hawa alimwambia Mungu alitukatazaka. Shetani akamwambia kama Mungu aliwakataza ni sababu alijua kwamba mtakapokula mtakuwa na akili kama yeye. Yaani shetani anawekaka mtu sehemu yenye ye peki atajiangusha. Alipomaliza kumwambia vile, sio shetani njoo alienda kamata ile tunda kaichuma, hapana. Ilikuwa ni Hawa peke yake, yeye njoo alienda kamata ile tunda na kuikula na kuipatia mume wake. Na pale akakuwa anaingiza dhambi. Ndiyo maana Yesu kwa kumjibia alimwambia usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa nini alimwambia usimjaribu Bwana Mungu wako? Kwa maana alijua kwamba
ujapokuwa anaweza kuwa na uwezo, ujapokuwa anaweza kajiangusha na malaika wanakuja wananani, lakini alijua kwamba Mungu akuachi anasaidia mwenyewe amejiangusha, lakini Mungu anakuwaka anasaidia mwenyewe ameangushwa. Wakati wote unajitupa, viko vigumu Mungu akuogote, ama viko vigumu Mungu aagize wa malaika wa kuogote. Ndio maana neno la Mungu linasema mwenye haki wangu hata akianguka mara 7. Bakisema kuanguka mara 7, akujiangusha, manake ameangushwa, lakini yeye Mungu anasema nitamuinua tena. Naongea na wewe na kuambia kwamba usijitupi kutokana na situation uko unapita ndani. Unaona, shida inaweza kufanya unajitupa kwa mume wa watu. Shida inaweza kujifanya uko mwanamke unajitupa kwa mwanaume mwenyewe haiko katika mipango ya Mungu. Shida inaweza kukufanya wewe mwanaume unakimbia, unakuwa Freemason. Unaweza kutafuta vitu visivyopendeza Mungu wakati ulikuwa unaitwa mtu wa Mungu. Kwa hiyo naongea na wewe na kuambia usijitupe. Pamoja na situation iko ngumu, usijitupe. Pamoja na hali iko mbaya, usijitupe, kwa maana kujitupa kwako utapoteza vitu vya muhimu. Hata kama utaweza pata vyenye unahitaji, lakini jua kwamba hivyo vyenye unahitaji pia utatoa gharama. Elimeleki, Naomi, Kilioni, Maaroni walipofika ndani ya nchi ya Moabu, balifikisa vile wanapata chakula, lakini kumbe shetani alikuwa anawasukuma sehemu ya kwenda kupoteza vitu vya maana. Moabu unaweza ipatia vitu, inaweza kupatia chakula, lakini itakunyang'anya vitu vya maana, itakunyang'anya vitu vya samani. Inawezekana na wewe panafasi kwenye uko unaelekea, panafasi kwenye mawazo yako uko unapeleka, lakini nakwambia usijitupe, na Mungu awabariki. Acha tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu waweza, Mungu wa neema, tunasikia neno lako ambayo inazungumza juu ya kuto kujitupa. Leo baadhi ya watu wengi wanajitupa katika mambo mengi yasiyokupendeza kutokana na shida ambazo watu wanakutanana nazo. Wamoja wanajitupa na wanakuwa wake wa wengine wanaume sababu ya shida. Wengine wanajitupa katika vitu visivyokupatia wewe heshima. Ndiyo maana Mungu, ninaomba usaidie huyu baba, usaidie huyu mama, saidia huyu kaka, usaidie huyu dada, saidia hii familia, uwapatie roho ya kujua kushimama, hata kama situation, hata kama wakati unaweza kuwa mgumu. Najua kwamba jangwa inatengeneza mazingira mazuri ya kutupeleka katika utukufu mzuri wa kesho. Ninakushukuru kwa yote. Kwa hiyo bariki neno hili, bariki wote ambao watakaolisikia, neema yako endelee kuwafunika katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo Mungu awabariki sana.